Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Banji nga Napoluan, sadot nga Dear Manong Nemi, pimasyar manen ni Samuel iti dayta nga rabii Manong Nemi. Ket nagtulagan mi kini Samuel nga ibagamin kini tatang ti panggap mi nga agasawa. Pinayabad mi nga ni tatang Manong. Sisyak layangan ti kadantanan ni tatang ta naulila kang pala iti ubing kang pala iti ina Manong Nemi kada kami nga upat nga kakapsat. Dagiti talo nga kakapsat ko Manong Nemi ket patakmot ket di ida nga saan nga naggraduar ti college. High school kam amin nga naggraduar Manong. Kaya't kumamat ni tatang iti mangikarigatan nga agbasa kam ti college ngem tiyak amo ta nasadutan mi. Siyak ti bordak Manong. Iti dududwa kamin kaya't nakumang agbasa ak Manong at dududwa kam nga roden. Agbangbang kag laeng ni tatang. Laeng ko nak takas tamat ti kunada. Agbangbang kag kami laeng adalaeng na. Medyo nalaman mat kadi Manong Nemi ti bangkag ni tatang ngam nung amin sumunod siya arthritis na kita hanang mamulaan amin. Ipamulan ako mat sa bali ngam adumat dagiti sweetik nga pagmulain naman. So nga kunana nabimpintas laengan no nakatuyang yang tabangkag ko ngam ti pamulaak ti sa bali nga basit mit laeng ti itid da wano sweet-sweetiken dak kunan. Kaya't mimetan Manong Nemi ti agasawa kini Samuel nang runa kadadan mapaspasamak kada kami. Pasaray awisan nak Manong Nemi kat income sa jay ka syudad. Sadya kami agbuyet sine kalpasan na income to na ag hotel kat masansan nga adan mapasamak kada kami. Amangan ko nak no biglang agsikuga. Kat nakababain no agkasarak to no masikuga. Isogin sa nga sigo kini Samuel Manong Nemi nga ibagamin kini tatang ti manggep mi. Isogin na iban mi ni tatang. Ate ko plano yun ako. Ala, itamang pa lang ayabandak kabayatan nga agsasarita kayo. Kaya't yung mairaman ak ti saritaan nyo. Wen tatang, agsipod ta nagtulagan mi kini Samuel nga ipakamumin kang numabalin ko makit agasawa kami. Agkasar kayon, kasjay. Wen tatang. Kasta ka di, Samuel. Tata. No adda panggap mo mga asawa ti anak ko, nasken ka di pala nga tata, ti awag mo kanya. Kaya mabalin mo tatang, nga itan, ngayon no napimpinas malpas to pati kasarmi, sakan to awagan tatang. Medyo kapot inayabandak anak ko, karabagak ba't itag salutsod? Mabayin. Uwan tata. Tata ngon tasong bata mimit no salutsod yo no salutsodan yun inton kaano
no kasanot klase nga kasar, ken no anya ti plano mi. Muna-unay, Samuel Marok, mabiyag mo ka di tanak ko. Ay, tapi tata, natay, tapno biyagag. Pagkatawaan nak, kung napasurunan nak. Ne, sikan ti nagkatawa. Nakakatawa kami di sungbat ko tata. Ngimusto mat no daduma. Apang ngamin nga kunayong mabiyag ke natay. Si bibiyag mo ti anak yo Api ko mga biyag ket si bibiyag. Kaya't kung asawahin, barok, maitultuloy mo ka di nga biyagain. Laweng, no? Gusto ka, madingamin di question ko. Maitultuloy mo ka di nga biyagain ti anak ko. Kaya na tata. Basta kahit na laki di tagbiyag, apik di nga saan. Kanya ka dito pagbiyag. Akit, mangan, maturog. No, agsakit, masapul nga maagasan, may doktor, kadyay. Alis to lang iba kamaro kanya. Ewan na ta. No, daduma kita, pulisi po ka. Anak tata, baka nyo maibalikas. Polisi po, o no pulusi po. Madilat ta, iso-iso. Saan ta nga ro din nga pagbaga, nagpadpada ta, saan ta nga mabalikas. Aya, tatang, Samuel, bakit kayat yung iba ka kumakit piliso po, pili, uno pilosopo, yan, pilosipo, madilata, pilosipo, yan, madilata, pilosupo, yan, nabibindas. Kastan sa ugalim Samuel, barok. Pasensya kayong tata. Okay. Anak ka dito trabaho. Aping awan ti may bagam. Kayat mo nga asawaan ti anak ko. Ngayon awan mo ti may bagam nga trabaho. Noon yat may tad kanya katrabaho, tatang. Trabaho. Di kayat nga asawaan. Ngawan ti trabaho mo tagdama. Ang sapsapulak mo tatang adadaywan nak ti trabaho. Anya nga minti amom nga trabaho. Amok tagtrabaho ti construction nata. Amok pa ti agpasada ti tricycle. Naad da lisensya. Amok tagmaneho. Good. Amom tagbangkag. Akit no maisuro aklaki di tatang ang kita kaya. Nasalutsod ko na ito barok, no amom tagbangkag, taad na bangkag ko. No saan kong mabangkag, kat agbaling kanton nga manugang ko, di sikan ti mga sikaso. Datalaing tatang, tadya kamot agarado, ang problema ti arado, tadamat maupaan nga traktor, adamang traktor, adamang urit, adan to pa mang limbang. Tilang aramide mon, nakitukit kadagiti maimula nga natin, kaya manggait, mangpasuyot, saan agbungan, agharvest tayon. Mapantumad tan agmula ni Banji, aglako ni Banji, kadagiti produkto tayo nga natin, mapanditsandaan, no, sa dinuman ti pangilakwan na. No saan, katnuhan na nga magabanan, nga ilako dagiti bunga ti mula tayo, agit mabalimat nga dagiti komersyante nga o may mangangkat kadagiti mula tayo nga natin. Kasi nga talaga ti kang runa nga trabaho dito lugar tayo, barok. Yeah. Agbangkag, agmula ti natin, dito'y lugar tayo, kahit iso ti makunang paggapuan ti ado nga natin, nga mang supply iti syudad, wano kabisera. Amo ka tata. Dagiti naganakeng ka, saan na ka di nagbangbangkag. Diretso da nga karpintero, di tatang mi. Tatang, nimat nanang, gagangay lang ang housewife. Di ka talagang awan pulos knowledge mo, may panggaptagbangkag, mula. Awan tatang dako Agpeso nga, dito'y lugar tayo, ti ayan, di paggapuan, ti adungan natin, amang supply iti probinsya tayo. Yung ko ngamin, so nga, jak napadpadasan tinagmula tinating, kabot, ko ngamin data.
Jak kayat tegseda tinateng. Ana? Ay, adan sa tultulang yung tatang. Ulitan mo lang di bagam. Jak kamin kayat tegseda tinateng tatang. Hasta. Nukas pagkarigang nga ron ta. Yan tangay kat aldaw nga pinasyar mo ti anak mi. Dagayam nagsalitaan nyo nga tulagin nyo ti kasaryo. Masangwanan ti pangaldaw. Kaya awisan na kanto nga makipangaldaw ka na kami. Hindi sa amon to kaya ti mangan. Api ka di tatang. Nateng ti sagsaganan eh. Dahil para luto mi. Nangayabak nga ti karuba. Tamok nga sang iilida ka. O masikaman na basit may agluto. At siyempre hanto nga masangot ti anak ko tagluto. Adang arod ni Samuel nga sang iilin ako nak. Diyak tumat masangot ti agluto. Gabota. Siyempre pagsasaritaan tayo dito. Tinaskin nga ti pagsasaritaan. Madama nga agluto. Amo maangot agad pakbet. Hangabaling ang pakbet tatang no. Adalagid dilawak ng chicharon. Dito to chicharonan ati panakabagi. Ay, saan nga chicharon? Awat di sagpaw na barok. Awat sagpaw na. Pure nga pinakbet. Hangabali tata, basta lagid din no. Dati ko nata yung anatay ko nadan. Sa bali tayo pakbet ti kwakit pure nga pakbet kentay bulang lang. Amok na bulang lang yung bagbagam. Ada karne na rin dyan, maigisa. Ngayon pure pakbet, awan ti karne na. Ni manteka kit awan. Agsipod ta, agagadan nga may kabel dyan natin. Mapakbet babay ni tilaya, bawang, ken kamatis. Sa buggoong, siyempre, importante di buggoong. Agawin nagtulangin di balay tatang. Tayo nagtulang mga aldawin no. Awan ti mga masidang karne dito. Kinitanak ni tatang manunimi nagdumugak. Aging ka nga makaisbo siguro nung nimi ni Samuel ket nagpakada. Idudududwa kaming kinitatang. Ada pala yung gundaway mo at panunod anak ko. Kaya't mo kadi, di makiasawa at ikas kini Samuel, nga di na kaya tagsigata tinateng. Kaya't mo kadi, iti makiasawa at ikas kang kuha na nga dinamat amot agbangkag, ta di na kaya tagmulat nateng, ta di na kaya tinateng. Iti ababa nga panao, piluso po, sadot pa'y. Agdin din na magmad ka dito lugar tayo nga sadot, dahil nga Samuel. Ako mo na nga trabaho. Anya tangi ayatam keng kuhan anak ko. Gabo ka dita gwapo. Ken natayag, gabo ta basketballista isuna. Isot na lang barsatida iti basbasa ta iti high school. Nagkaradwarang ka iti high school, saan ka rin? Aman tatang, isot may isa nga ng kurso na daking ko na. Tanan lagi nga gishoot. Alam ni tato, nga pikas talang ti pag-aakyot. Baka sala nga bulat kayat mo kasawan nga naling agsiyot. Baka ti bagbaga mo kayat umunan ng isyot, sakbay nga itribol na. Alam ni tatang, sumsamot ti polisipo. Di man polisipo man pilo, ko naman, pilosopo. Takay samot din ti pilosopo. Api ko may baga mga pilosopo Api, dakat nga rin mo't basketball nga, umuna nga ma-shoot sa boy nga may dribble. Baka dahil talang paglay nga ni Samuel. Di pa nang tagikuha na ken ka. Panang i-shoot, nasa nang to i-dribble. Tatang mo. Ay, Banji. No saludsudom kanyak, no kayat ko, nga ni Samuel ti pakiasawa. No. No dawatem ti pamalubos ko.
Jak kayat na nga sawan ka, buta jak kayat. Saan ka palubusan? Ngam na ipilit mo. Bahala ka. Saan ko mata kayat? Ngagnait kayo ti sidong ko. Taorek may mesa. Tatang met, abi husgahan yung nga dagos ni Samuel. Ay niya tikait mo sawan. Kaya, mabalin tumat ng trabaho. Mabalin tumat ng gagagat. Isurok to iso ng agsidat natin. Ngayon no, kabaylag to pa lang kan itisida ng karne at di ka ipaay ko. No anyaman ti ka sa pulan, tipat patig ko tatang, ipaay ko. No kasta ore ibagak ken ka nga saan ko akayat, nga iso tagbaling asawam, ipilit mo. Kaputipat patig ko iso na tatang. Okay. Ure gayam awang bendisyon ko. Ipapilit mo matlat ta. Di awan nga rod maaramid ko. Awan nga rod yung tinaskin nga pagsasaritaan tayo. Da kailatan tag sarita. Ket no kayat mo ti sumurot kang kuana, jabalay da, sumurot kan. Idi tagsubli manon name ni Samuel dinamag na no apeng awameten ni tatang ko. Imbaga keng kuha naman nung name tinagsaritaan mi kinitatang. Naloko madgami ni tatang mo. Apeng imbaga man naloko. Dinakayat. Dinakakayat, nitultuloy mo, tikinasadot mo. Sana kasadot. Naggagatak nga pa nagbuyat basketball. Yan ta plaza. Sa no adagundawing ayabandag nga kasges da nga agwa. Makiayam kit makiayamak. Nagadot palakpak ko. Nagagit ka mga nagbuyat basketball. Tamahilik kat basketball. Tanaling kat basketball. Katuin. Adan to maangang mabukal nga liga iti barangay. Siyak to, iti captain ball. Para iti interbarangay iti ili tayo. Nga mawamet. Mawamet. Badi ngamin tigit ko. Awan di knowledge na ito mayor tayo, hanggang mahilig ti sports. Nakasiksikat na kiti basketballista. Diba? Unang nalingkad pa sa basketball, nga nagpating ka lang ti high school. Tanong nag-college ka kumagit, nagtuloy nga basketball player ka iti kolehiyo, baka ma-discover na ka di kiti ko. Philippine Basketball League, Bono PBA. Kumiwet. Anang harad, di na kaya din tatang mo. Sumurtak kanungkin ka. Di ka rubuatan, di kita rawatan. Tanin tong kasartakit no saan to umay ni tatang mo, bahala. Ngayon, nadakating pangikasar mo kanya. Nakasaganan na tatang kinanang, isuda makamupa lang kastos. Pagkasaran na ka nun. Huwes, kasunod paala. Hindi ito lang ti restaurant. Basit lang dalang nga anak, ay mga anak. Pag naidan ta nga rod, adda maita din nga balay nga pagyanan ta. Kitam, siyak pa lang mga asawang adan balay ta. Akin balay ti ikit ko. Nga adan sa Mindanao. Siyak nga rod iti ko, mangkitkita, caretaker, mangdaldalos. Kompleto ka timot lang tilungulungan. Uwain! Adan paglutuan ta. Tilang kurang nagat no, sa kada na diya tangke. O ansat nagyanan eh. Adulunglungan na yan. Kompleto. TV. Awan. Radyo. Awan. Electric pan. Ada. Ada kuryente mo lang. Ada. Tsaka ada nga tatangkin na ng timang baybayad ti minimum na. Ngayon no datanton. Akit datanton makamugbayad ti bila na. Oh, abig sinay ka. Samuel, sumurtak ka. Magkiasawa ka. Basta'y ka rin. Ngagtrabaho ka. Trabaho? Kawan. Pakalan ta nga rin ti pagbiag ta. No ti kagtrabaho. Ma'am, papanak to pasada. Kit no awang rin ti pasada mo. Sumurtak ti construction.
No awang nga rin mga alaking kati construction. Di mo kati kayat. Nga pakumbaba ka kini tatang. Di mo kati kayat nga susuruan na kang agbangkang. Agmula ag tinateng, nga tsak mat kayat tinateng. Kada dumot ti kasta. Agtarakan dat baboy, agmalako dat baboy, ngayon maiparit kadakwa dat baboy. Kadi, kawin. O sige, ikarikan ka. Ikarikan ka, sweetheart. Agagagayta, apaman nga, ag-asawa ta. Idagpakata akon kinitatang, manong name. Talaga, dapat padagkan ka ni Samuel ng siyak nga amam. Tatang, ama kitulat ta, ngam, mga asawa, ti anak. Ti anak no, adan asawa na, adamatin bukod ng pamilya. Huwag maawatak. Anak, anak ka. Kanuan yan tumanti problema. Tsak man ka makayat, ngam nasken nga tulungan ka. Ngam tulungan matawagin. Tulungan ta asawa. Nagsadsadot, dagdagam, bugtakam, pagtrabahuan. Sa mo nga patpatununuyan ti kinasadot na. Tasadot ni Samuel. Tatang, ti sadot mabalin na mataggagat. Kang kanayon mo kung may bagbagaking kuha na. Ti sadot, ure agtudot balitok, saan nga makapidot. Tapati, pidutan na lang aruden, di na palang kasadot na pailang. Isakmul na lang aruden, kasadot na pailang. Dahil talagang sadot. Idiyawid na akbanon nemi ni Samuel iti balayda. Ada ka di madlapang malubos na kiti da ni tatang mo, malasan ko. Ada, tatang, nanang. Kinunaklat ta. At pinalubusan nakbata talaga. No pekas dyan. Ito nagkano nga rod, ti kasaryo. Mahit ka kadimad lang yung ganti huwes nga simple lang nga kasar. Tapos saan kaya nga hanggang unay nga gastos. Dakam nga rod nga naganak ni Samuel taggastos. Tati pagpakaasin na. Kuna ni Samuel balasan ko, kada kami pag-asawa, gastusan nyo ti panag-asawak ko na na. Tayo ito na dasawak, agagagatakton ko na. No maminsan ka talagang maamiris mi. Sadot ka anak mi at aw bala pampanutan nga pamilya. Agdabdaban na rin pala kada kami at pagrebengam mi ti mangpakan kang kuwan at aong pamilya na. Iso nga napanunot mi. Nga no, once nga da pamilyanan, santun nga basta mangnamnama ka na kami. Tadda nga rin pamilya na. Kat barbarin ko nami iti asawak, iti ina ni Samuel, nga isunton ti panagsalukag, panagagat na, no adanton pamilya na. Mawatan kayo nanang, tatang. Katuwen, no ang asawang kamton, agtinulong kamton, sakdag tagibalay, iso namat tagtrabaho, pangged. Okay? Napintas garod nga saritaan. Ya. Moyo ti panag-asawa, saan nga sinsinan? Saan nga sinsinan nga aramidem ti pagrebengam, no, adanton pamilyam? Nagkasalay sa kam nga rod nga simple lang nga kasar, manon nemi, gagangay lang nga panangan, manulay ang tinayawan mi. May madlang ni tatang, siyempre. Abalayan! Balayan. Agasawan na kita na kabalayan. Kita timakunak. Agsulod ang adagos ta adda pagyanandan nga balay. Inuan yaman na kiti problema da balay na kita. Matulungan ta metla ida. Tulungan ta ida ta. Uri no adda pamilya ta. Pagribangan tayo pa lang na narunan no adda da iti asidag. First night mi kalbasan ti kasar adda kami iti balay manon naming nga naited ka na kami nga pagyanan. Saan mga makuna nga ko kami ngam gabutaon mong ususar da kami ti mangusar. Aging ka nga saan nga aging ka nga di kasapulan da aking kuko. Nairot da kiti arakop manon nami ti asawa kaniya ket nabara da kiti agik na.
Nagmayat ti pa ng digos na kanya, kada kiti agkakabarang agik. Kaya nalaing basketball nga talaga manong. At ay sungarod ti gusto kang kuhan, kinalaing nag-shoot. Basketballista, varsity. Bula pa basketball manong naming umuna nang i-shoot sanan to i-dribble. I-dribble. Kanada anggat kabut at dabasit na kwartaan mi, tado kita ng ti kwarta nga regalo na, manunimi, pinunok mo't at ipagbagasan iti bagas. Deta, adamat rep, manunimi, wag, saksak ko, kinargak mo't iti puro karne, manon. Kad kabut jagmat kaya ti puro karne, adamat manateng, marunggay, wano kamuti iti likod, manon. Kanadamat na kita'y mapangkupagnat nga bangkag ni tatang. Kita'y maud-udi nga bunga ti tarong, okra, kada pari. Ang pakbayatak no ka manong nimi. Saka agigado, adobo, saan kat insalabasa, tinuno, ngaya karne. Naglengkit din ang mga anti-asawak man. Po na ito mo gusto kang ka, sweetheart. Na imas luto, makas kaimas mo. Labukod mo na tanatang takwak mo dito. Para mananak mata karne Kahit mo karne. Sige, rumamang ka mo tinatang. Sa ako lang kaya karne natin. No, ta karne na. Tadya karne na, isto kukwa. Susurang ko matagsidat natin. Datat pakas dawak kang katahang ka man nagsidat natin. Okay ka matlata. Yeah, boy. Adadang madbagik nung sadak tinatang. Di makabulan matlangan manong. Matlangan pagtrabaho ti asawa. Kanayon kit di nga dito balay. Nagkapwam. Di mo ka na nga napag nagsapol ti trabaho, may dito ta nakashort ka. Nakabado ka ti pang basketball. Napahanak nagbuyat basketball ita plaza. Gamutam amuda ka na laing. Kaya inalada. Inalada ka nga. Kaya naki-basketball lang. Ang nakarot pusta na. Agpipinusta nung kada kita agbabasketball yung ta plaza. Kaya nangabak kayo? Naladaw ngamin nga. Inaladak ka. Into maminsan, isapsapa minton ti mangalaking ka. Tapno mangabak kami, mangabak tayo. Takal ti pusta. Kaya nukas pagarikan na nangabak kayo. Inikanda ko kumati pustam. Inikanda ka nga tayo dinabak da. Ko na. Napilang gatang kumati. Sigarilyo. Kano ka pa nga sigarilyo? Di saan ako nagbasketball. Bagtasang mo kahit masusurot uminom ti arak. Maka mapatas kong to. Nung mga bakam to ito nabigat. Kahit alayan dak. Baka danto ni gatang kong sigarilyo. Danto pa gatang kong ti arak. Baka danto pa gatang kong ti pulutan. Aba data abakin. Apa sigarilyo kada pulutan, kada arak ti pampanunutan ng pangigastuan. Apa sa mo itod kanya. Tapnoan niya. Kat may budget. Para ka sa pulan tinal daw. Pagbayad ti kuryente. Uy, laglagi pa yun. Makabula na yun. May ibusin na ito na kwartahan ta. Panganak kumatigastusan ta no saan nga na ito na kwartahan ta inagkasarta. Ito na nung kang sapol trabaho. Awamat mapasada ay ko ipasadak ta umat bakante. Construction ato kanumat ti oberos da engineer. Kita nang raglatan no awan ti ipasadam awan ti pagsarkam ti construction. Kasta kadilatan tu bobram. Agbiboy at basketball o maki-basketball. Pagbiag ng nordeta. Kat nung mga bak kayo, kaya ada kwartam, igatang mo mati sigarilyo, agarak, ako alam, kaya pulutan. Ungong tanak. Hanggang ungong tan. Ilawlawag ko lang ti ko Naskin ilawlawag ko hin ka. Manupay nga bulan ti urayam, sakbay agtrabaho ka. Awang nga ti pagtrabaho, wag. Aw mati pasadak. Imposible deta. Hindi ka mamati kanyak. Padasem ti sikat agsapol ti babaling ko ipasada. Tagagpasada. Lapadasem ti baba nagsusor.
Ang salusod ka no, adda, mabaling ka pagsal ka dito construction. Tano adda, sobra ka. Habi nga siya ko, sika, ay, sungarte ko nak, mapanak yung awang nga talaga. Napanak kini tatang man. Kumusta biyag? Tinasurukan ng makabulan. Sibo nag-asawa kay kini Samuel. Nibusan di kwarta mi tatang. Nga nakwartahan nyo, din nagkasar kayo. Buwan. Good. Kaya rin, damat pagsweldoan, pakakitaan. Ni Samuel kwarta. Sa ampulos ka nagtrabaho. Awang ka no bastrakan na. Nasangok, itinagmulat ti adungan natin. Kahit mabaling nga intun bigat, ang sapulak ka na kita itandanak nga agburas. Ibagam to keng kuwanan, no, kaya't natumay. Uno sika, dua kayo. Nalaing ka mag-agburas saan? Mapiksan na ay ka. No dinamo tagmula, no dinamo tagbangkang, gahan na lakit, sigurado lakit nga dinamo tagburas na tatang. Baka pa nagburas di otong, lapsyan na, maperdi lang. Madi malugya ka. Baka pa nagburas di okra, kit gabutan na di okra. Susapo. Kit di na kahit amot may soro. Padasan nyo tang. Duwakam to. Nga may agburas nito ng parbangon. Wayan, ustot ako na ang parbangon. Ta isurom to isuna. Sige tatang. Ngimangtad kayo palang tingin ko. Mabaling kong igatang tibagas kan maiyuraga. Hana? Bagas, o bagasyon, awanin tang. Ikadapi nga umuraga ka. Gabutan mo yumot nga karni lang, tiyan mo na nga si Dan. Ay! Agluto ka tinatang. Kahit no di na kayat timangan, bahala iso na. Susuruan na, agsilatantang. Kahit no di na kayat talaga tinatang, masapol nga ang trabaho, tap na daig ka, tang na iti karne, nga kanin na. Tatang met. Dahil ito di ko naking ka Eddie Banji. Pinagpampanunot ka, ngayon sa among inusar, tapanunot mo. Tamad lata pusom tinusar mo. Gapo ka dito naling ang basketball iso na tirabi nga umuna nang ishoot sakbay ka dribble na. Tatang talaga man ka talaga tinap-apteram ka. Gapo ta tayag na pudaw ka nagwap na macho. Gapo ta gwapo. Iso lang ti rason no apeng nga nakiasawa ka kang kuwana. Gapo ta may tayok ka no kasta nga basketball iti rabaw mo kasta. Tatang stumat. Nagbagang kay di. Ang kadimngag kanyak, bahala ka ita. Alam na tatang, igatang ko lang tibagas, kan iyoraga, tap na da lutwek nga ipasidak kini Samuel, kabota karnelat, amuna sida. Awan! Na tatang, please. Po. Basta, ikang ka, ngem balem detoy. Tao may kanto ang buras, nubigat. Alam tang, duwa kam to. Bumalik latan, tap na igatang ko ti sida, entil asawa. Apo kit inimas sa ti asawak tinangan manong ti pangrabi. Apo, mayat. Basketball nga ni bikatan. Para mi matikpok-pok naglaingat nga agi drive. No? Naling pa ti 3-point shot ko. Wow! Kim naabak kayo may. Ay, may isa lang nga punto. Sayang. Siyak taga 20 puntos. Kaya orin na nga bak kayo. Manula ang titadakan ka. Basil pa kami tipusta, no dadum. Pangusaram. Katang mo sigarilyo. Isukmun mo. Hindi kitang ibagbagang. Makapukaw ka di ganas. Kakaisuna nga nagkimas di panangan ko nga. Napang ko inutang uno binale kini tatang tinggatang ko ti karne. Binale ko na, apay. Into no parbangon, agriing ka masapa. Taintag buras. Nagburas ti, kamatis, tarong, uwan.
Gabutag paburas ni tatang itubigan. Sweldo na ta. Muna ti pa sweldo na. Depende. Ano kan depende? No, adu tayo agburas, kat burasin talang ti may nga oras, da masag ti 300 ta. Hana? Kadapi anak ko na. Kat nung basit tayo agburas, kat burasin tayo iti 2 oras, adda sag 200 per hour, kat 400 ti 2 oras. Kasi ano mo lang, panagkwantreta. Itatay mo na, may sa oras, 300. Iti may kadwa, 2 oras, sakbali nga 200, 400, sa nga gasulat may nayon. No, ado kayong nagburas, nanginingina di sweldo, at may salang oras. Ngayon, basit kayo, may lawlag, tsak pa yung kamali, basta. Napasurot ko iso naman yung naming yung dinamat kayat pa isuruan. Mabuduhan ka no. Jack, kaya tagsida ti karne? Ay, nateng, pag natngenakit din. Hindi makasurun ni tatang man. Hindi pa lang arot agawid, maumala, umabram dito, barok. Pati digit ti daduma sumadot dan gamutaan da kadwada nga sadot. Oo naman ti pa nagsasayo yung tatang. Kaya talaga man. Sige, gawin ak manlaingan. Inamal pasen ti pa nagtrabaho mi manong. Editad kanyak ni tatang manong nemi ti panakatandan ko. Dito inalak nga, binalik ka na kayo, ikatinyutan. Dapat nga mabati. Kaya 400 data. Kaya pabalik kang 5 gasot. Ewan na niya. Agtalinad nga balim di 5. Mas masuldo ang kalang 5 patagasot. Talay nga, kawit ka, tangga man gumatang ti karne. Kas tawid lagay, mahilit ti karne. Di ko nga pagtarak ng ti manok ta asawam. O na pagtarak ng ti kalding, pagtarak ng ti aso. Ano, tarakan ng aso. Hindi supartsin na. Hindi naman ganun kahit ti karne aso tatang. Anya? Sumampay ti man nang inom nga di na kahit ti karne aso. Mati pagpupukan misan dyan ti manok. No, at ay pupukbi. Sa ito no, mabalimin nga rokatan ta umapon ka na kami. Ato mo tagtatakaw ti wanong sadya. Awan mo nagtatarakan sadya, tatakawad na. Hindi palawlawam ti alad nga saan nga makastrig digriwan nakaw, saan nga rumor ti manok, nakapupuklat ta. Napabulusan, ngam saan nga makatayab nga mapanit sa bali. Amo ka mawatam ti kahit kusawan. Pangalam mi nga ti gatang mi, ti pag-alad mi. Pangalam mi nga ti gatang mi, ti tarakdan mi. Dahil ako mat pinanunot mo, di balasan ko, sakbay nga manugot ka na kiasawa iti sadot. Anang, imbes ko mga ungtan nyo. Imbes ko mga isuryo, tasawak ungtan nyo. Nadakit mo sa aywan nyo kuma. Nga umay dito bangkag, tap na isuryo nga. Kung kasanot, ti mga sikaso di bangkag. Ako mati sa bali nga pangasikasuan yung ti bangkag, no saan nga da kami, at adayo mati ayan digri kakapsat ko, di ba? Kasanong tungkol na dun ti bangkag, no hangkiton makabangkag. Kaya nakatiwang-wang tulad ka na. Nadamat mayat amang bangkag, no dete sweetik, wag na. Kaya kaya't kung agkaruutan nga pagwaywayan dat baka, ngim ti agpamula nga, sweet-sweetik ka nakmata di mang mula. Isunod di ko naktatang, surusuruin mo ti asawa. Tabarbaring masusuruan, iso na. Haan nga masusuruan, tikas keng kuha ng sadot, balasan ko. Anong natangarod din kahit kung aramid, kahit yo, aramidek. Dapat ni kastag, mapagdakim ko ti asawa. Gabuta, talaga nagpagpakaasyak kini tatang marunemi pinatgan na.
imay dito'y balay nga nasapa. Dak, Samuel anak. Ay, tatang. Aulat intugot siya nga mabaling nga sidain. Kahit mo sidain. Kahit karne Apay natin sa gana ni bakit mo nga sidain nyo ita. Awan pa nga ron, nagpampanunot pa ilaan. Kahit adan sapat asidag dito yung karinderya nga mabaling nga pagkatangan. Matigatang minsa tatang. Ay, susapo, Diyos ko. Maji, tatang, mangmangin kayo, takti di kusina. Nangarti ubaram dito kusina na awamat itilutuam. Ilinini ko lang dito yung malina yan nga pamigat mi nga inapoy, siyempre. Happy ka di tatang. Nagtuka kayo, nagsasarita tayo. Kang runanakin ka, Samuel Barok. Amom, manugang nak, katugangan nak manugang ka. Kung nadakit kaduan na nga di kita manugang, kasla isut mabilang nga pudnong anak. So nga, ipaamak tibagay kang kabarok, kat sabi ko mata ipaanak mo mat tibagay mo kanyan. Nagpadpadat ang lalaki, dumungin ka. Amok nga, kayam nga susuruin, no kayat mo. Kayam nga aramiden, no kayat mo. Ngayon no saan mo kayat nga aramiden, ure ka bailam ko mga aramiden, no di mo kayat talaga nga saan. Kasla ko mabasketball. Nag-interest ka ngag-basketball, gabuta, amom naling kang basketball. Kit nag-interest ka matbarok nga, mangsukay ti daga. Agmula tinateng, taore mo sa mo kayat tinateng, ngayon ibagamot nga, kayat mo tinateng, basta lagi dadalok na karne, Susurwang kang mga sikaso di bangkag. Nanamayat ka. Nuan niya ti kasapunan nyo ita. Nuan niya ti awan, tsak pa lang di makamo. Kaya tiyong sangun tatang, kasla pagtrabaho dak, nasusweldo dak. Saan nga makuna nga sweldo? Tas ikan tumalat mairanod, into no agapit ka. Ngayon kabayatan nga awang pa'y kwartayo, itad ko, iti kwarta nga sa pulan nyo. Sursuruan ka agmula, kadinto nagapit ka, mabalimat siguro nga nagita, inted ko nga tulong, no, utang ko nakmanlangin, kat bayadan yun to. Siyak tagpunan, tayin to no, agapit kan, isublim kanyak, di puunan. Kasla narikat, tatang. Apa nga narikat? Gabuta di mo among isarek inta panunot mo. Gabuta sa mo akayat. Padasem nga kayatem. At dakbat ka mang tulungin ka. Di ababahapan na ubaraw. Ikatay mo ti ugali nga sadot. Saan ka sadot tatang? Saan mo ako nga saan ka nga sadot? Adot mabali mo nga trabahuan di tanong ang gagat ka. At akpayin nga mangisuro keng ka. Ngayon pagturayin palat kinasadot mo. Tatang, saan ko maungtan ti asawa? Hindi ka man. Hindi nagbibiyangan. Tanong saan ka nga dumngag ka nagtungpal kanyak, Samuel? Iyawid ko ti anak ko. Tatang, ana-ana. Aman, iyawid ka. Manong na yung sinanyasan na ni tatang nga kasla at kayat ng asawa. Kasla na si makayak mo. No kata tatang no hang nagtungpal ni Samuel, iyawid da. Kito na iyawid ka. Kat no umay makikabalay na Samuel di balay. Saan ko paspastrakat? Umay makikabalay di balay nga adda ka. Kahit nang asawen, siyak timang palpalamot kang kuana. Umay tapno pagbasketbolan na ka. Kat into mabanog, gabot na masabol na timakan. Kung isot siyak timang pakan kang kuana kasta. Agsabol pati karne. Huwag na. Sige,
No saan nga kayat ni Samuel tatang, tungpal ka na kayo, inak nga ro din ni Rubat na kita rawatay. Hoy, Banchi, apay tungpal ka kayo ni tatang mo. Naumakon ti kastoy Samuel. Mano nga bulantan. Matayak matin, nagbisbisinak matin. No awanin tagpautang. Kasanong tungaro doon ang unang agpautang. Kasanong pa nga, una ta talagang awan to tagpautang na tadyak man makamait ti utang. Utangan kami na nga mabaling nga utangan. Ana, nakirubatan na kita ruwate, tapadawang kan ditoy. Alalay nga irubaten, talagang sadot dati asawa. Sala nang agad dato ng basketball tirabi. Umuna nga gishoot sa to gidribble. Sadot. Nga orag tudot balitok. Saan nga makapidot? Takasulit ng tupal at to. To magpidot. Isakmul na lang aruden. Masadot tupay lang manggalgal. Gamang tilmon. Nakaro kayo mo tatang. Sige tatang. Umanugot akon. Umanugot kan. Nga ana. Sorowandak kagbangkag. Mani po din ton bigat. Uwan tatang. Oo, sige. Agbati ka nga rod balasan ko. Uno saan ka duwa kay ito nga umay. Tapno duwa kay nga agtinulong ti mga sikason to ti bangkag ko. Nukas pagarigan ta. Masadutak ton nga agbangkag. Da kayon ton ti makamo. Ay kunak nga roden. Nagadod dito ti lugar tayo nga kwa. Imasensot biyag na nga bota. Ore bangkag laeng. Ta dito iti pagkapon tinateng nga mang supply iti kabisera di whole nga province. Nasapa kam nga nagriing manunimi. Kat kapotay ni kanak ni tatang tigatang ko manunimi ti pamigat mi karni. Nagdadarasa ka na pantikasgan nga karinderya. Insarabasad tinorder ko man. Nangalak mo iti. Nateng, apo magimas. Tinunong nga ukra ken tinunong nga sili. Suna, ti panakabagay mat ko na. Idibangan kami ni ti asawak manunimi. Nagimas dito pa nagisaw-saw ko ti buggoong kada di okra ng tinunong. Idin to ta, maguston naman tagisak mo iti tinunong nga insarabasa makarin babo. Idi ta, pimidot iti okra sa din saw-saw manunimi. Iti buggoong sana insak mo na ginawag. Mas matgayam. Ti, dito Lalala, baka nagbak mo. Baka niruar mo. Angkol ka. Oh, mait. Nga? Anak mat nga galidok-dok. Lamapay. Mait. Kahit mo magkain ka, di nateng. Depende dyan nateng, dyan man ka. Ay na, aglalalo no bunga timulam, Samuel, tisidaem. Aglalalo niliklikam dati sobrang panagpasuyot, o sa mga paspasuyutan. Una ti pagabunom kat digitay kwa. Hangan digitay synthetic nga paggabunom. Digitay kwa. Rugit iti baka. Digitay nagpuuran. Uno sa angkat. Basta. Digitay manyor. Kastaya. Uwin. Imastig natin nung kasta ti pangpalapsat mo kadakwada. Saan pa nga naskin nga sana paspasuyutan. Imas pa. Kat mabalin mo pa kilawan diya tarong. No saan lang mapaspasuyutan. Kan saan ka agab-abuno ka nagit synthetic. Kastaya. Apa mo? Anak naggayam ti managbangkag. Sige. Ato lagi di kiti masurusurok. Bakit? No agpaisuro ak kini tatang mo. Apag iso idi manunemi nga panagmumula. Adun di kiti nakauna ta nagtubon di kiti mula da. Kahit maud-udi kami manunemi. Oh, Samuel, tatang. Makita mo kasanot kalawa datoy
na arado. Dahito iti kalawa ti bangkag, nga bangbangkagek. Nga dahito iti mang paadal, mang pareduar, kada kiti upat nga anak kungem, saan da nga nag-interes. Ti kumaalasawam, kabot na buradek, ora iso kumalang ti maka-reduar ti koleho kunak, kinay kayat damat dati basketballista. Nasalaag na nalayng ag basketball, no kasta nga rabii, nga umuna na nga isyot saan nanto i-dribble. Itatangmat. Ulit-ulitan nyo na tayo. Paano ka-expression kun barok? Kasnoy, kasano tata? Napaurit kon. Na dividir, makita na dyan marka, na bingay-bingay. Kaya't nangasawen, dito'y agmulat iti sitaw. Dito'y agmulat iti okra. Ita agmulat iti tarong. Bukal ti mula tayo nga tarong katang. Ha? Kas magin ba dyan nga pasit? Ato bunubun sa dyan. At tapay bunubun nga kamatis. Bunubun nga sili. Oh. Kasla pinakbet dito tatang. Amom nga sawan ti pinakbet. Nga dimot kayo ti pinakbet. No, adasit soron na tatang na imas. Padasam to dagsida ti pinakbet nga awan karnena. Tatang kinapudno na. Napagsidak ti tinuno nga okra. Ala, nagsidak ti tinuno nga okra nga naidaramudom ti nakamitisan nga bugong. Hundatang, naimas mo kaya. Ituloy mo barok. Baka sa mo na kayat ti karne. Numarama na matalaga na kita'y nateng nang naroon na dumuduma klase pa nakaluto na. Na naroon na kapuros, kapuros ako nada. Nagari presko. Binoy-buyak datatang kini Samuel manong nemi. Nga nagmula kabayatan ti panang isursuro ni tatang ken kuan. Oh, nalpasen. Isublat ta diwangir. Ore no saan kang danggayan din dita amumon. Tati pa nagmula ti sitaw ken ti okra halos agpada. Alawan tatang. Ket tandaanam dagitoy batog nga minulama, tano nalaplapsat ti panagtubod ang imsyan. Barok, dakkel ti masakbayam, nalamiis ti dakulap mong agmula. Nandiyan kito sa hundatang, mapanagnagam to. Ala, dakayon nga gasawat ti agdanggang agmula iti bangir. Tayo nagkagabot ka dagitoy maiya mula, may transfer nga tarong, kamatis ken na sili. Anawain mi manong nemi ti asawak, taore pa nagmimirianda kuman. Ngim kasla din na kayat ni sarding teraramidan na. Aging gaya di mangal daw kami manong nemi, dito'y kami bangkag na nangal daw, imay na kami binalunan manong nemi tikad kadwa ni tatang no kasta nga masapol na tikad kadwa. Inabraw manong nemi. Nga kabatiti, kada marunggay na, kada okra na. Ken adobo nga karnet baboy. Isuti na idasa. Kuwak na ito yung adobo tatang. Takuay na tayo na braw. Na mga tagalo din. Alam nga tanong padasang barok. Nga paggidanin. Karne, nga adobo, sa inabraw. Amang barok, napintas ti kombinasyon na. Lamang kabil kat adobo yung talabay mo. Halpasan na, mangala ka, umaklo ka, iti inabraw nga kabatiti. Ken marunggay. Yan. Uy, kasta. Pinaglasim mo kumaan, napamut, linaukanin ti kabatiti, nga nabraw na adobo ng kamba. Napamut ng kamburen. Tapno kayat ko dyan nabraw tatang. Masapol nga ikiwar ko. Paglaok kag ti adobo ken tinabraw. Good. O sige, mangang kaita. Opo. Binoy-buyak ti asawak mo. Mga alamot ten manong nimi ti malukong. Adamot ten digo. Nga karganat malukong kit agigop. Opo, napintas ti kombinasyon na tatang. Manji,
Ando mo karne manok? Ay, manok, karne baboy? Sa inabraw? Umo. Kahit imas gayam no da inabraw. Kan oray ton awan ti karne, basta da inabraw, may lahat baro. Pimpintas mitla ng kombinasyon datang. Nasalsalon at ka, no da mitla protina. Ya, no dan to ada mitla protina nga may lok, iti inateng nga si daan. Edi amon ti asawak manong nemi ti agsida tinateng. Taore no awan karnen. Basta lakid di adda tinuno manong nemi. Nga isaw-saw na iti bugkoong nga nakamatisan. Makapanganan. Nangarudan, ididamo mi ti ag-harvest manong. Nagtungtong ed ni tatang, edi makita na manong nemi na naplapsat, nagiti mula ti asawak nga mitisun. Nabungbunga manong nemi. Damo mi ti ag-harvest manong nemi. Permi. Imayan di kiti komersyante tapno isodan ti agangkat. Nangilasin ti asawak manong nemi iti masida. Ison ti nagtuno iti okra ken sili. Nagtuno pa yun ti tarong, puro matin tinuno. Tinarkayatan manong nemi ti karne. Iniyawat ni tatang manong nemi ti naglakwan mi. Ni Samuel tinangyawatan na. Nihapi siya pa yun siya tatang. Tapno mo nga igaman nga maaprusan, ti bunga, tinagbanbanugan tayo barok. Umuna pa lang dito ya. Kay tribo mo't gayam tatang. Kay tribo tinagpunan tayo, kay tribo mo't latapitan tayo. Kasanungar tatang. Dahil dyan nagpuunan tayo, adot to ti kwenta. Isublim kanyak, kapot at siya tinagpuunan. Dito tatang. Okay? Sada pala nabati. Dito nabati, pagkataluan. Papananti tunggal may isa. Dua kada kayo, at dua kayo. May samot kanyak. Kahit yung asawon tatang. Naabot tayo yung tipunan. Damo pa ilang harvest. Kato. Kit mamin ano tayong harvest ang datatipunan. Mamin ano tayo dag-harvest iti tunggal lawas. Napintas lawa na yung barok, no tunggal lawas ket ag-harvest tayo. Ket no sumarunong nga harvest, ket kastan tumanan ti ma-harvest tayo, di awan ton ti katente nga punan, tanalpasan nga bruto ti punan, didakdakkel don ti pagbibingayan tayo. Dito yaklat tangaro din nga concentrate tatang, dito bangkag. Agmula tinateng. Gapota kayat kumaten nga si daan tinateng. Uwe barok, kwen. Taorin no saan nga tiyempo ti tudo, at damat irikasyon. At mabalintay matabalbaliwan no anya, digiti imula tayo. Pag inanain tayo, dahil didaga, nga saan lang nga puro nateng, tayo sublat tuwet kaya prutas. Sandya. Agmula tayo ito, sandya kalpasan marpag, digiti mula tayo nga natin. Uno saan, kat mulaan ti balatong. Nanginabat nga ti balatong. Manipod met idin manong nemi anawa ek ti asawak nga mapaniti bangkag. Ato pa yan nagiti pamphlet manong nemi napan na dinawtawat iti agriculture office. Tapno, agsusuron nga bukod na. Wahin manong nemi nagdinamag iti kinalaing na. Adupen manong nemi nagiti kayat nga saldaan nga karuba nga bangkag. Tapno lumawat ti pagmulaan. Ti awawagan ti sadot, no dadduman manong sobra pa yun ti kagat na ore rabi. Silsilawan na di kitinasken nga aramidan. Nangala pa yan manong nemi ti solar, light. Tapno di kasta kat makapagtrabaho ti rabi. Imadanadlaw na. Manipod iti masilsilawan manong nemi. Dagiti mula na nga natin nagkapsot iti panagbunga na. Abi nga tatatang.
At ngamin di kiti mula anak. Nga dinakayat iti kang kanayon nga ranyag. Kasta, naranyag lang arudan ti aldaw. Sa pala naranyag ti rabi. Handa makaturo. Amay, amay. Una, dati pa nang ipagarup da, aldaw pa ilangan ta naranyag. Ikatak nga rodan na kiti solar. Noan niya di kiti masintir mo na sa dud nga agbunga, isot ikatamti at silaw na. Kaya no ada kiti masintir mong isola iso, isot ato pagtalid da ti silaw. Nakasapulam ti silaw, tapos di kasta kata, isot napipintas nga pangbantay, tapos maliklikan na kiti magtakaw. Tatang, kawanan ti problema yung kanya. Nagagata kon. Adala pa ila problema keng kabarok. Ano niya siya, tatang? Anak pa na nakapudno? Di mo pa yung pututan ti anak ko. Ano ang gaya man niya? Nalaing ka ngagpaiso, ngagmula, tanabunga na kiti mulam. Ngayon di mo mapututan ti asawam. Mapangkay to pa-check up. At numamuan nyo, no anyat asinot ada diferensya na. Kasta nga tinaramid mi manong name. Agpatbata kami mat nga diferensya na. Ngin inekanda kami ti advice manong name ket tinong palmimet. Ay king kana nga, kunak mutten. Ay, Samuel. Makaputot kamit langan Samuel. Aginawa kon Samuel. Fast forward manong name anakak editalo. Sagduduwa nga tawan ti baet da manon nemi. Duwa nga lalaki, maysa nga babae. Duwa nga lalaki nga nauna, ket babae tinaudi, gabuta, adamat langin babae, nagpalaygeta kon man. Ket, kabayatan ti panagdakkel di kita anak mi, nagtultuloy, iti pa nga sikaso mi iti asawak ti bangkag, arig nang impatawid ni tatang kada kami. Tatang, agdaladlatan ti uneg ti balay, gaputak simurot arthritis na, agpilay-pilay nga magna, iso nga saanin nga makaumay pa'y iti bangkag. No, kas pagarikan tatin ng tungkaya, ada kami matmano na mga sakaso keng kuana. Damat nakasagana kwarta, mabalim mga ospital keng kuana, tapno, agtalinaed nga, ada si bibiyag. Ken, may turan na sakit, na sumro keng kuana. Nagana naman manunimi di masagbayan, di kita anak mi, kapag nagtultuloy ti kagat mi ngagpadpad iti asawa, at dapayan bukod mi nga lugan mano. Dito nga ti pagkasalita, thank you ti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga inak insen keng ka ti Italiana, through your messenger manong, and thank you ti panang-accept mo ti friend request ko keng ka. Thank you ti aling mo nga nangibasa ket sapay kumata, at damat na itapat ti nga adal, liwliwakan pagsalimingan ti biyag. Tuwing nga agyaman nga paghaya mo, Vanji. Thank you, King Vanji.